video ma an atika mirni ini ket e wany ki iri ket wany ki iri i video li eni lok ma kwako lokum Rwot lokum Olanya Olenge Tony malunga ni General Tony engineer ka chen ki lok ma kwako lokum Otinga Rwot mela mogi ka chen ki lok ma kwako lokum prime minister ne ma ene Juma Labongo ka chen ki lok ma kwako lokum kit machalo aranyi tie ma dik to twali kum ke kwa Acholi lok ka tamoni wono cherry YouTube pien WhatsApp video check check ilogo nyik logo ria de WhatsApp video tumbo iwa post mi do logo ma check lo pa logo ma check lok tie YouTube ye ma duong ma bo ne chake din uchera nyim tere nene donye WhatsApp ino lo ka post mi ti ma check ke WhatsApp re YouTube channel ma mega tie ki duone lakki boss mi ko team official mon channel ma mega ichiri no lo bo mai I winyi wega eno WhatsApp ba kari watim ni WhatsApp check lo giko iyo lo tie kum Rwot lo tie kum Acana lo tie kum Juma Labongo lo tie kum Olanya Olenge General Tony Olanya Olenge lo tie kum Rwot ma lo kongola yero Rwot ma diri ma do beti me na Acholi give it a go ahead pay again Bitcoin yo paju one wabiru ki Acana for so many years uno walingo li chui wana bi no go away me bora Acana ingela chen ma wono ni Acana peti katimo the needful o wego wachako kilu lo kamaleng ni machalo ka Acholi wa miro gima kiloni reform ike kwa Acholi wa miro reform and we are very serious about it not matika misleading Acana to twal ene ye dana kiloni Olanya Olenge Tony malunga ni engineer Olanya Olenge Tony tika misleading Acana chere YouTube chi bi nyang mabe kita Olanya tika misleading kwere not matika misleading Rwot ene dana makiloni Juma Labongo ma entie ma chalo prime minister me ke kwara pala mogi Juma Labongo gen ke Otinga gen we brichilil donc wit man me chilil pe tweru kilo ne ka dor ke kwaro wunya mako gwena maka u mako diela maka u pe dia peya u mako mon padana maka me burketier wunya meru kilo en wicha chonni we kit me leadership me ke kwaro u balo te kwaro pa Acholi te kwaro pa Acholi bumi peke iye ene gino we te kwaro pa Acholi kilo gen ma kilo ne matro foot pian ka ngormoni kirre peti ati ki kili nyim lo ye bali ki je pe ye bali kwa kija ki gom tongo ki mar foot chidon ka won jomo mir wona yo gom tang wona yo ke lok me kuch do wona yo ti lu bal kuch ene no la mogi tinini la mogi Rwot won ki prime minister ni ana mera kwan kar me fono dano ki poyo a winyo ko nyoni dano wan dong e ki po dano put ko po en lok ma ana ya lok dong dano wan renyo ye ka be chi be a mera foyo RDC Nabinson nok ki dega nyira pui ma puri ko Nabinson nok ki dega uturte ma tek ikar ma ki lobbying mutoka ni miru bien we ko kon ke kwar la mugi RDC Nabinson nok ki dega ene yondo bu ko moroka u following u dido dog la did lobo paka la did lobo mi moroka ke kwaro la mugi moroka pa ke kwar la mugi no miru bien ka konyo kid me doro culture kid me promoting culture kid me konyo yup me la mugi ikid me culture eno Rwot gen ki Juma Labongo gulo ko moroka u dogo me biashara gi moroka pa jola mugi magamento mio
donge wani maroka pa Rwot ke bi yo pike kwaro la mugi ma RDC yo lu bukore nok ke dega fuyi ma fura ko an kada da kiri ka kameti mu mabebe na dontia pirtek inero ikarma ke dega puti RDC me amor ututa pa mutoka wu o wundo chwale mutoka wu ka lu ko maka mutoka lu ko maka ka o maka jomatiki maka mirke chol won la bon won ki utia ki chulu chente ikin joma do balo environment na moro kwiji joma la bon won ki utia uto yeno wen ki ya moro uto yeno wen uriemo ko mar ka me maka me gamo chente eno por yamo me jokone ni tongo maka raj eno man ko ya won wuri ba uti ngi rachana won ku kitu raju won ku joma la bon tingi ke kancher ka ton yen wala mo tiro yen la moro joma la bon tiro yen la moro tiro yen no ya moro ero at the same time wani anti prime minister par Rwot ilwenye kom kaka at the same time kwalo kaka won joma raju ka Acholi de kwa jelo wi ana waju won keji chere YouTube bi no lo wen ma lo kum Rwodi ma do ke ye matika binu Acholi ka utweru yero Rwodi manyenu yegi machoni lu kuodong accountability kongu binyuri I ake kanye chero kuja irate ki Rwot chane usaine chende ko uai kanyo chero bonda dillo usaine chene ko uai kwenu chero kwenu usaine chente on behalf of Acholi utika tikini Acholi for your own selfish gain man bal kadano premier wochi wulo ati wiwu ana bi wochi wu ki WhatsApp group videos o chere YouTube we ko chenen video fully we ko niang ni joma rejuti ya Acholi and we have to erase them remove them from leadership ka we gang chak biru gang ke kal ko har ko wonu to ko de chief dom ya Acholi ngat man loy docteur ne megwa ni pe obirjan pakabaka be Buganda de kilwoni kingdom ma megwa ni chiefdom donc chiefdom achela pie ki la lo wigi o wek biru ka kelu politics ikip me tekwaro kombri wando ti gamente ka won jam won jomo ti gamente o feeling me waje ke gamente the truth anati gamente kombri ape waje kila dindo woni ikin advices ma Paul mumira mi advice number 1 tieni weke kwara Acholi obed independent gutim jemege ka yende bini backing the rightful Rwot ma Acholi kerike lo ba medugum amaru sana one love.